kati ya wanyama wachache sana ambao wamezungumziwa kwenye Biblia ni pamoja na tai. Tai ana sifa za pekee sana tofauti na ndege wengine, lakini pia na wanyama wengine. Tai ana uwezo mkubwa kuliko kunguru, kuliko njiwa, kuliko ndege wengine kabisa. Sasa kutokea kwa tai tunaweza tukaangalia hekima kadhaa kutokea hapo. Cha kwanza, tai hali mizoga. Tai hana tabia ya kula mizoga. Hapo tunajifunza kusamehe na kuachilia. Sio tu kusamehe, lakini pia na kuachilia. Unapoendelea kukumbuka mambo ya zamani ambayo umewahi yafanya wewe, lakini pia ambao watu wengine wamewahi kufanyia, ni sawasawa unajilisha mizoga. Sasa wakati huu unapojilisha mizoga, maana yake unakosa nguvu ya kuendelea mbele zaidi, na unashindwa kuwa na tabia ya tai. Tai anaruka, anapaa juu sana. Sasa inamaanisha wenyewe unaendelea kushikilia mambo ambayo wengine wamekufanyia, au mambo ambayo uliyafanya wewe zamani ambayo yalikuwa sio mazuri. Unapoendelea kushikilia mambo ambayo ni ya nyuma, inakufanya wewe usio na kasi ya kupaa zaidi. Kushikilia mambo ya zamani, kuto kujisamehe wewe, kuto kuwasamehe watu wengine, kuna kufanya wewe usipae kama tai. Kwa hiyo ukitaka upae kama tai, ukitaka ufanye kama tai, lazima uwe na uwezo wa kusamehe watu wengine. Lakini kutoka kwenye pointi ya kutokula mizoga, inamaanisha katika maisha yako jifunze kuto kujilisha nafsi yako kila kitu. Usijilishe nafsi yako kila kitu, kwa sababu kuna mambo ambayo ukiilisha nafsi yako utakuwa na nguvu, lakini pia kuna mambo ambayo ukiilisha nafsi yako utakuwa ni dhaifu sana. Kulingana na chakula ambacho anakula mtu ndio anakuwa dhaifu, na kulingana na chakula ambacho mtu anakitumia anakuwa na nguvu pia. Kwa hiyo unapotumia chakula chenye nguvu, unapoilisha nafsi yako neno la Mungu, unapoilisha nafsi yako vitabu, unapoilisha nafsi yako maneno yenye hekima, unapoilisha nafsi yako maneno ambayo yana nguvu, ndivyo unavyoendelea mbele zaidi. Usilishe nafsi yako kila kitu. Kuna watu ambao unabidi usiwasikie sana katika maisha yako, watu ambao wanakuvunja moyo, watu ambao wanakukatisha tamaa, watu ambao wanakufanya wewe ni mnyonge, yani wanakufanya ujione kama wewe ni mnyonge. Mambo yote unavyoendelea kusikiliza hayo maneno, yanakuwa kama ni chakula ambacho ni mzoga. Maneno ambayo ni mabaya ni chakula